What's up guys? You are watching my bike, so don't skip. What's up guys? Kung bago mo sa channel, ako day si Dan, ang inyong kapadyak bisdak. Tighin mo kog mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles, basta sud diri sa tong scope sa Cebu City. And kung magpalipay nimo ang pagbike, well, this channel is for you. Make sure nga naka-click ka sa subscribe button and the bell button para certified kapadyak na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button and let's start. So usa ni sa tong mga questions nga asa ba yung mas nindot? Sunpid Kepler, CX, or ang Sunpid Mars? Well, before ta mo answer ng question, kay kaning video kay naani 3 parts. Quick specifications, insights, and advantages and disadvantages. So, let's start and quick specifications na ta. So, first na to hisgutan mga kapadyak is Sunpid Mars. Ang frame set ani kay naka Sunpid Mars Ultra Light. Frame pod kay 700C, of course, kay road bike. Ihang fork mga kapadyak is that Sunpid Mars Carbon. So, nindot pod ni kay naka carbon, no? Kaning Sunpid Kepler kay iyang frame set is that Sunpid Kepler aluminum frame 700C. So of course kay iyang body kay pina road bike. Sunpid Kepler aluminum fork. So medyo nagka-differ lang sila ani kay ang Sunpid Mars is that naka-carbon ang iyang fork, which is good for reducing weight and kanang mga paspasay time trial. While ang kaning frame set sa kaning Sunpid Kepler no kay iyang fork is that aluminum pa. So for me 1 point sa kaning Sunpid Mars. And so wheels na sad mga kapadyak. So ang wheel set ani sa kaning Sunpid Mars is that front hub is Solon and quick release na pod ni aluminum. Same na pod sa rear hub which is Solon and quick release aluminum. Here sa atwang Sunpid Kepler CX is that 700 disc wheels front hub Solon pod ni aluminum quick release. Kaning iyahang rear hub kay naka-disc na pod Solon 24 holes. Ang kanindot pod ani mga kapadyak is that ang Sunpid Kepler is naka disc brake na sad. So it's really good for a CX bike or a gravel bike kay tungod off-road man guni siya and more on kanang pasulong jud, which is really needed ang disc brake for stronger grip and easy to use pod. But before ta mo adto sa drivetrain mga kapadyak is that ang winner ani para sa wheel set is that for me depende. Both have different purposes. Kaning drive wheel set sa kaning Sunpid Mars is that no difference except naka-caliper brake lang ni siya, which we will talk about that later. So drivetrain ta mga kapadyak no. Shifter ani sa Sunpid Mars is that naka Shimano Claris R2000. So 16 speed. Front derailleur kay Shimano Claris R2000. Of course, ang rear derailleur pod kay Claris R2000 16 speed. So ang cassette ani kay Sugek HGR 5008 11-20T, which is the standard. Crankset is Jiangkun TD. So wala kay ko ka-research aning Jiangkun kay every time mag-search ko sa internet kay wa ko'y makitaan manggod. So bottom bracket is Neko, wheel bearing ni siya, and chain is YBN 8 speed. So of course it have to match the cassette. Sunpid Kepler ta mga kapadyak no. Shimano Claris R2000 2x8 speed and front derailleur Shimano Claris R2000 2 speed and ang rear derailleur ani which is 8 speed kay naka Shimano Claris R2000 of course. So ang chain ani mga kapadyak no kay Samsi 8 speed. So of course it have to match the cassette para dili ni magka-cause of problem. Ang crankset ani kay Pro Wheel PRL 50-30-40. Aluminum bracket is Neko. They have the same drivetrain. As you can see sa akong gipang mention kay ang difference lang ani nila kay ang crankset sa kaning Sunpid Mars is that naka Jiangkun siya 50-30-40 while sa crankset sa kaning Sunpid Kepler is 50-30-40 which is walay difference. Both of them win kay same radyo sila, no difference. So except sa kaning cassette except sa kaning yahang crankset which is Pro Wheel ang brand, while kaning Sunpid is Jiangkun. So let's move on sa yahang brake group. So Sunpid Mars
So front brake ani mga kapadyak sa Sunpeed Mars is Z-Star, dual pivot caliper brake aluminum. Brake levers are Shimano Claris R2000. So syempre ang STI pod kay apil na din ang brake, so we can say nga Shimano Claris jud na. And diri na sadta sa Sunpeed Kepler. So ang brakes ani mga kapadyak is that ang front is mechanical disc brake, same ra pod sa kaning rear brake niya mga kapadyak. So brake levers are Shimano Claris R2000. So of course it have to match, and for me ang winner ani kay new standard manggod daw ang kaning mechanical disc brake. So for me diri ko sa kaning Sunpeed Kepler, pero if easy to maintain kanang walay sakit sa ulo, walay labad sa ulo nga maintenance, I will go for Sunpeed Mars. So components na mga kapadyak no. So ang seat post sa kaning Sunpeed Mars 700C naka-aluminum pod. Saddle kay Sunpeed XC30. By the way, this is for Sunpeed Mars. Headset is Neko sealed cartridge bearings. Stem is Sunpeed XC aluminum. Handlebar is SV mono. So diri na sadta sa kaning components sa Sunpeed Kepler CX. Saddle mga kapadyak is that Kaysan Duster. Okay, so headset is Genea. Stem is Sunpeed aluminum stem. Handlebar, for me mga kapadyak, components are some of the brands are unknown, so I don't know unsay performance ani. Well, I'll go for Sunpeed Mars kay we all know road bike should reduce weight, should kailangan lightweight kay of course this is a speed. So weight na sadta mga kapadyak no. So for you, asa may mas lightweight ani nila, Sunpeed Mars or ang Sunpeed Kepler CX? So comment down below and pause this video para walay cheating po, di ba? So ang lightweight kaayo mga kapadyak is that ang Sunpeed Mars. Of course, this is a made for speed nga bike which has a weight of 9.3 kilograms. Sa Sunpeed Kepler CX is that iyang weight kay 10.7 kilograms. So wow, dako kayo ang iyahang difference mga kapadyak no. Kay as you can see 9.3 versus 10.7 kilograms. Of course, Sunpeed Kepler kay mas taas iyahang weight kay tungod naka disc brake, and maybe sa uban pod components kay mas bugat. So and also ang pinakadako nga component nga or factor nga naka-affect sa iyang weight mga kapadyak is that naka-aluminum fork. So compare it to a carbon fork sa Sunpeed Mars, dako jud ang difference. So that's why fork is really a big factor when it comes to reducing weight. Kaning Sunpeed Kepler is made for gravel bike. So what do I mean by gravel bike? Gravel bike are bikes that are used in off-roads, kanang mga medyo lubak. Mas of course, if diri mo sa Sunpeed Kepler kay mas paspas siya sa mountain bikes, pero mas paspas siya po ng Sunpeed or mas paspas ang mga road bike kay they're more lightweight and made for speed. Iyahang tires, ang big difference jud ani kay ang tires ani mas dako ang tires sa kaning mga CX or gravel bikes. But ngano dako man iyang tires? So ang tires mga kapadyak is that big factor na siya para dili ka maslide sa kanang mga bato-bato or mga lubak-lubak nga dalan or kanang mga pananglitan kanang dagan kay mga bus. So ay ang mga road bike sa mga bus or lubak-lubak nga dan, masemplang or maslide jud ka, matumba ka. So mao nang use sa wide tires sa CX or gravel bikes. While sa kaning Sunpeed Mars is that advantage or akong insight ani mga kapadyak is that good for races ni siya, mga lumbaanay kanang time trials kay as you can see iyang weight kay very lightweight. And unsay kanang advantage and disadvantage ani. So ang disadvantage lang sa Sunpeed Mars mga kapadyak is that limited lang siya sa smooth nga mga dalan. Kailangan na jud ni siya sa road, kailangan nindot ang dalan, walay lubak kay of course iyahang this is made for race nga kanang smooth nga dalan. And if imo ni iagi sa mga kanang mga lubak-lubak or kanang dagang bato, peligro sad ka nga maslide which is makakause of injury nimo. So mas dako pa kag mabayad sa imong hospital kaysa sa imong bike. Kaning advantage pod is paspas ka makaabot sa lugar and slick kay tanaw niyahang naong. Kaya as you can see, both of Sunpeed
kani mga Sunpid products kay good in kuan ni sila mga paint job, which is believe jud ko. Alright, so Sunpid Kepler na sad ta. Advantage is that this is an all-around bike. Nindot ning pang adventure kay, of course, if mag long ride mo, especially you don't know the place, so who knows nga kuan tanan di ay naka smooth nga dalan, di ba?